hanong stone kano imsi biasa frog beni hane hapa nong stone kano teli kayin badok play beni hane hanong stone mano basna ya kedudukan kata ka bangakwa ban bo jingkeli ya kita kiba om nga ijat benleu aba ijat benleu ngakwa ban baong ya pide tang kawe aba ijat benleu konong riman ijat benleu ko kilong kwe kilong pagi ko sama what's go to bangla aba om ijat benleu sedang syuan alarung peyin ini sedang alarung peyin Ini ban ya kayin ka sem lajo. Ini ban penek, ban pensa, ban pentui. Ya kalong yang long sem lajo. Ya kakur, ya kakha lajo. Kata kalau kabe. Hanrei mata pinong ejek benleu. Haba man gaski man kabit. Ha ukpa ba kene suya syok suya dak suya tim ya me ya pa. Mau kata ejek benleu. Hato de kata ejek benleu. Nata kaba aku bisa kaya mga kalong ay jat pa rin na iya kani saya kajat ya kakong kataru kalong mo nangawang pihorkit hodang mangi nagapati NPP habing yung i-edya kajat pa rin ni ong yaki pro MPP ni ong yaki MLA jong kapati ko yung i-tres ito halay jong constituency Namar pilih halat hantai berperan. Kata kayen kasen jopi kabajot langgeran. Hanu pi ejat beliau. Lekeli dikiti bajot MLA sawut kitu DPP. Kae bahilai hakikat sensi jopi. Yo bisuai takaktin ejat beliau lenoi. Lenoi. Katar mai di khon sama ni mai karna chi ye som shit chuak hi chuo ben ho oi ha ka teng jet ben le ke cho ni ne nyom me chupra an la de kai ka ban chia ka ba ma ka lo yo ni ba be ka la na da wi wan ban pen shai ban pen slow to ko kilong kme kilong ka ba ke khut sama bai nga namut ban kerpat red na kata-kata khmat jopi bet hapotura lati kena ia akatha injok ia kan MP kabar pe Dr. Khalufi uladil ba Raja Sabha MP jom ke parti NPP togi penjob saya ampri nendo ba inlong MP na selong mi lainut ke MP na NPP ladami lainut long pi ngimpen kewen ya katai kecor barba bakin penting na bagi nam aila baka sorkar India kan yoroi ya ka hok jong kacat benreu baka jela keconi kata ke pengakwa ban ong ya pi ko kilong keme kilong pa ki khun sama bai ai ka cingkersan ga bapura menta ka kenti bah ikong amprin inyo ya ka cingjob ka badan burong ka kongres beli nyo ai cingjob ya ki laitem balai nganduat banong ai cingjob no ya hi nakle ngadi namar ba ka kongres menta hakane ka election ka banwan na yuto ipi ha kate ka tem ka lade kiyo ko ba sau thau KMP menta kin arthau ro yo anam yo tena ada mo ya pi kenyo shwa namar ba hamdai hadali ka beli ka kongres chunang hier sinang hier ubapin sen mo bahapala namong usneo mabia tambah hantai ban ya jingi haduriau nama lapei ke tu jahat apa ayo ngapa mati jahat lapei les dulu mau Australia ni les dulu nak mau sisen kolok ke kongres tu ya jom siapa kejahatan ngapa baru lagi jom lu baru ya jom lu siapa banyak keren ni sisa
Lain nanti ngau hiburkan, dapat dikredi ngau pati. Ai baik kecengkesan mentah, ya ke NPP. Kacing penting, kacing persek, kacing persoto belah, bakalan babon. Kio hanal kesan ya ke NPP, kamu tipen kawan ya ke BJP. Kau katakan dia Rondon, berkata dia ni kecil sogai. Buatnya ada dia orang nimat kepada mo. Ap ngandong ya pi, ngandong ya pi tanggawe. Ke BJP, bak ke NPP, nginumlah ban jalan hadu badaya. Inilah majalah dunia. Lebih orang menyetrei, ya ke development kadang. Andai jalan ke, kisah sebasib, mengisah sebagai terkamplah ke terhad. Sedang hite tanggapannya pelajar. Andai ngoknya pi, mengisah dia terkamplah ke. Kebangamut ban penpalang ia ka jenggot ke berkat jopi kolong ka ideologi ka nomrim joka parti NPP kalau bagi kuat ban ai ka jingyada ban penek ban petsak ya ka riti ya ka dustur ya ka niam ya ka rukong bam ka rukong ni jom kiripai omdang hamed raya dakan mau pendem ya lade haketin duai penjarjar ya lade pipoy saya atau kecil percaya nak kalian ke NPP atau kecil keren lumado preston kabadai dan lamat padhatin jok kata sasim jangan rai kumlin lebih siajan